Onaj scenarij kad si kažeš od sutra jedem zdravo. I onda sutra ujutro pojedeš zdrav doručak, a za ručak si naručiš ćevape jer eto petak je, koga jebe ono neš ti počinjati sa nečim pred vikend, nego stavit ćeš za ponedjeljak. Napravio sam ja to. Ali skužio sam jednu stvar. Navike se ne mijenjaju preko noći i ako sebi daš samo 30 dana, vidit ćeš da možeš postići puno više nego što misliš. Evo kako sam ja to napravio, bez nekakvog posebnog vođenja dnevnika i bez stresa. Ne pokušavaj promijeniti sve odjednom. Prije sam znao, ok, od sutra krećem i to od sutra jedem zdravo, krećem u teretanu barem 5 puta tjedno, pijem minimalno 3 do 4 litre vode, meditiram, čitam knjigu. Koliko sam izdržao? 3 dana. Jedva. Ako sam i 3 dana izdržao. Nemoj ni ti biti netko ko će si postaviti takav cilj, nego radi jedno po jedno. Na primjer, kažeš, ok, idem ovih tjedan dana, pokušat ću tako što ću u svaki doručak pokušati ubaciti i protein. Radiš to tako i kad to postigneš, tek onda se prebaciš na nešto sljedeće. Poveži novu naviku s nečim što već radiš. Evo primjer, ujutro piješ kavu i onda uz kavu baci si i čašu vode. Na večer, ako gledaš seriju ili film, izbaci čips, štapiće, perece, bilo šta takvo i ubaci si neki zdravi snack. Kad ta nova navika sjedne umjesto one stare, puno su veće šanse i da će onda i ostati za ubuduće. Budi netko ko je realan. Nemaš svaki dan motivaciju i to je apsolutno normalno. Ja si više ni ne govorim moram biti motiviran, nego znam što treba napraviti i samo onda to jednostavno i napravim. To ti isto kao kad pereš zube. Ne razmišljaš o tome da li ti se peru zubi ili ti se ne peru zubi, nego jednostavno dođeš, uzmeš četkicu i odradiš to. Prati napredak jednostavno. Ja konkretno stavljam samo X na papir ako sam taj dan odradio nešto što sam htio. Bez cifre neke posebne, bez stresa. 30 dana, 30 X-ića. I nije smak svijeta ako nešto fulaš, jednostavno se samo vratiš. Oprosti si kad posustaneš, ali nemoj odustati. Zajebat ćeš. I nije pitanje vremena hoćeš ili nećeš, nego samo kad ćeš. Bitno je samo da se vratiš. Jedan burek, jedna pizza, jedna krafna, pa čak ni cijeli jedan loš dan ne znači da je sve propalo. Nego ono što nabija napredak je upravo misao, odnosno mentalitet, sad je sve propalo. Nije ništa propalo, samo nastavi. I evo za kraj, navike nisu sprint, nego maraton. I znaš šta? Kad daš sebi 30 dana, bez pritiska, ali sa jasnom namjerom, vidit ćeš koliko možeš. Probaj, nema šta izgubiti. Uzmeš jednu naviku i kreneš. Ako ti se ovo činilo korisno, slobodno se pretplati, baci like i napiši u komentarima sa kojom od navika ćeš ti krenuti. Vidimo se u sljedećem videu. Bok!